Hello guys, muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko wafungura YouTube channel yujuje ibisabwa ku buryo uhita utangira kuyikoreraho, wakuzuza aba subscribers 1000 na watch time 4000 ugatangira guhembwa na YouTube nta kindi bigusabye ukoresheje telefone yawe gusa. Bamwe batekereza ko gufungura YouTube channel ari ibintu bigoye bikorwa na mashini gusa. Wowe icyo usabwa nta kindi, reba munsi y'iyi video ukande like, ubundi ureba aho handitse subscribe, ukandeho ufungura akazugira kugira ngo video nk'izi ngizi zikwigisha utuntu tw'ubwenge ujye uzibona mu ba mbere. Iyi video iraza kurangira nawe washobora kwifungurira YouTube channel ukoresheje telefone yawe gusa nta kindi bigusabye. Mbere na mbere manza ufungure mega zawe cyangwa se data, niba utazifite wihuze na wifi, connecting kuri wifi ubundi tubone kuba twatangira. Mbere na mbere murabizi ko YouTube channel bayicreatingira kuri email. Mbere na mbere turabanza turebe uko ba creatinga email, ari byo tugiye kuba twamanza. The first of all tugiye guhera kuri iyi application ya YouTube, ubundi murebe uko ibintu bikorwa. Iyi ngiyi mwese muriho mubona successful muri izi email zacu. Turaza twongere duklike ahangaha, then none dukande kuri home, twongere tugarukemo turebe ya email tumaze gucreatinga. Dore ngiyi hano hasi, ndakeka mwese muri kuyibona, muri kubyibuka ko ari email yitwa Kimo Proud. Murayibona ko ari iyi ngiyi. Turaza dukande ahangaha kuri ya email dumaze kuba twa creatinga tunyuze kuri YouTube, kuri application ya YouTube. Ahandi mu nguni namaze kuba nabereka, noneho then uri kubona ko hano handitse ngo edit picture, gushiraho ifoto iranga channel yawe. Then noneho hano handitse name Kimo Proud, noneho hendo yitwa Kimo Proud nibi ngibi muri kureba. Then noneho murabona ko hano handitse create ahangaha hano hasi. Then noneho gucreatinga YouTube channel turaza dukande kuri create ahangaha. Ndakeka YouTube channel tumaze kuba twayikora, ariko igisigaye ni ukuyeditinga tukaba twahindura amazina, tugashiraho amazina dushaka kuba twayita, tugashiraho ifoto iranga YouTube channel yacu, tugashiraho ndetse na bana. Turaza dukande ahangaha n'ubundi kuri ka kanuza naberetse agafoto ka email uba uri gukoresha. Then noneho dukandeho tuze hano kuri view channel ahangaha muri kureba. Kanze tubereke hano ahangaha ahanditse ngo view channel aha. Then noneho dukandeho nkuko muri kubibona, tuze dukande ahangaha handitse create content. Turaba tuhatarutse, tuze dukande kuri kano kantu k'agakaramu kari ahangaha akangaka, tuze dukande kuri kano gakaramu. Then noneho ngo tugiye kweditinga YouTube channel yacu tuyikore neza. Tugiye gushiraho ifoto ya bana. Then noneho then reka tumanze duhindure amazina ya YouTube channel. Then reka tuyite Kimo Rwanda. Oya, reka tuyite Proud Rwanda. Nawe uraza gushiraho amazina ushaka, uri kumva ushaka kwita YouTube channel yawe. Then tuyise Proud Rwanda. Then ukande hano handitse save. Ndizera ko muriho mubibona. Then nurangiza na hendo yawe ushaka waza ukayita Proud Rwanda, ariko murabizi ko nta YouTube channel ihuza hendo n'indi. Ahangaha biba bigusaba ko uba ufite hendo yihariye. Iyo ushizemo hendo bagasanga ihuje n'undi,
bahita bakwereka ko hendo is not available, then ukaba wakongeraho nk'umubare nka rimwe ukareba ko hano haraza kuza akantu k'icyatsi kivivuye. Murabona ko twongeyeho rimwe hagahita haza akantu k'icyatsi kivivuye, bivuze ko iyi hendo iri available, then tukaza tugakanda ahangaha handitse save muri iri bara ry'umukara, ubundi hendo nayo tukaba tumaze kuba twayihindura. Ikindi kintu kiba ari icy'ingenzi, twaza dukande ahangaha n'ubundi handitse ngo add a description, uraza uvuge muri make ibyo channel yawe igiye kujya ikoraho. Wenda reka tuvuge ngo hiya reka tuvuge ngo hello guys, hiya hano tugiye kujya twiga hiya we learn about social media, then noneho usevinge iyo wenda iraba ari description, then noneho uraza ukande ahangaha muri aka kabara muri kubona akangaka, then noneho niho turaza gushiriraho ifoto iranga YouTube channel yawe, y'amafoto muba muri kubona ku ma YouTube channel. Uraza uhitemo hano kuri kamera iyo foto ugiye gushiraho kuyifata muri ako kanya, cyangwa se uze uhitemo hano kuri galeri. Uraza ukanda ahangaha kuri galeri kugira ngo ube wahitamo mu mafoto usanzwe ufite muri telefoni yawe. Ubwo reka ifoto duhitemo iyi ngiyi, then dukandeho save as profile picture. Ahangaha ifoto yacu igiye kuba yahagera, tumaze kuba twayishiraho. Murabona ko ifoto yacu yamaze kuba yahagera, nubwo ari umukara itari kubasha kuba yagaragara neza. Then noneho aha kuri bana ya channel naho niko bigenda, ariko ahangaha urasabwa kuba iyi bana wayiteguye wayeditinze, kugira ngo nibura ubashe kuba wayishiraho bana. Ntabwo umuntu apfa gushiraho ifoto yose yiboneye, kubera ko gukora iyi bana bigira amategeko. Reka tube dushizeho iyi ngiyi yanditseho create channel, then dukande hano hejuru mu nguni y'iburyo handitse save, then noneho tube dushizeho iyi ngiyi. Nabyo mu minsi iri imbere tuzabakorera video ibereka uburyo twakora bana yujuje ibisabwa, bana imeze neza, isobanura ibijyanye na channel yawe, ubundi ibintu byose bikomeze ku murongo. Dukurikizeho amasomo yo kwiga kweditinga video tuzatangira gukoresha kuri YouTube channel zacu, uburyo tweditinga, uburyo dukoramo video. Ndizera ko iyi video ibafashije kandi mubonye ko gukora YouTube channel ari ibintu byoroshye. Abatangaga amafaranga kugira babakoreye YouTube channel, murabona ko buri wese afite ubushobozi bwo kuba yabyikorera. Murabona ko ari ibintu byoroshye kuba wakoresha telefone ugakora YouTube channel, ndetse ugatangira no guhembwa, ukaba wahembwa menshi naruta uri gukoresha mashini. Rero niba ubona iyi video yagufashije, reba ko wamaze gukanda wanditse subscribe munsi y'video, ubundi ukande like, uduhe igitekerezo cyawe hasi muri comment, utubwira video twazagukorera ubutaha. Mbega muri make utubwira ibibazo mukomeje kugenda mwibaza, mwifuza ko twazabakoreraho video. Bye bye, turabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde, duhure next video.